Imana isinzirize guhera ubukene, Imana isinzirize guhera icyangiro, nirangiza nimara gusinziriza ibyo byose igire n'iby'izuru, igire n'iby'ibyutsa ku buzima bwa buri muntu wowe uri kutwumva. Imana nisinziriza uburwayi itanga ubuzima buzima. Wahisemo neza gufata umwanya wawe ugakurikirana Hinduka Official ndetse no kuri Peace Kazuba from TV. Amahoro y'Imana nakomeze abane namwe. Igihe turi kumwe nta wundi ni Pacifique nk'uko bisanzwe. Iyi ni channel Hinduka Official, ni channel cyashya tugizeho ijambo ry'Imana, cyane cyane ubuhanuzi ndetse n'ibiri kuvugwa mu ijambo ry'Imana. Muri make tubagezaho ibiganiro bya gospel. Uyu ni wa mwanya tubazaniye wa mukobwa, wa muvugabutumwa, wa muhanuzi amenyereye ku ijambo iminyororo. Bamwita Olive Tuyisenge. Aya mazina Olive niyo cyangwa ndibeshe? Oya niyo. Olive amakuru ni meza. Urakomeye Cyane. Ko ndi kubona udashabutse. Oya ndagushima Imana, ndashabutse. Uri gushima Imana? Yego. Bimwe byo mu mutima. Yego. Muri aka kanya se wateganyirije iki abantu bahinduka Official ndetse nabo kuri Peace Kazuba from TV? Nabateguriye ijambo riri kuvuga ngo agira ibyo Imana isinziriza guhera ku buzima bwa buri muntu. Hagira ibyo Imana isinziriza guhera ku buzima bwawe. Yego. Cyangwa se umuntu udukurikiye hagira ibyo Imana isinziriza guhera. Yego. Iryo jambo ko rinteye ubwoba. Nimba ari ubukene Imana ibusinzirize guhera buveho amafaranga gaze. Yego. Kandi nanone nimba ari ibyago nanone Imana ibisinzirize guhera. Niba ari uburwayi Imana isinzirize guhera itanga ubuzima buzima. Muri make imbusane yabyo Imana igira ibyikangura by'umumaro ku buzima bwawe. Yego. Imana igira iby'isinziriza guhera kandi igira n'ibyikangura ku buzima bwa buri muntu. Yego. Dukomeze n'ijambo ry'Imana nk'uko ari duteguriye mu mwanya wose ufite nta kibazo. Murakoze. Hanyuma tugiye gusoma n'ijambo tugiye gusanga tugiye kurisanga muri Zaburi ya 76. Yego. Umurongo waho ni wa 7. Zaburi ya 76 umurongo wayo wa 7. Yego. Zaburi ya 76 hanyuma umurongo wa 7 uri kutubwira ngo Mana ya Yakobo gucaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhera. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Hanyuma uyu ni Yakobo yari ari gusenga, arangije aravuga ngo Mana yanjye, hanyuma gucaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhera. Imana igira ibyo icaha ku buzima bwawe wowe nkurikiye cyangwa se wowe turi kumwe muri aka kanya turi kumva ijambo ry'Imana. Imana igira ibyo icaha. Imana icaha ubukene, Imana icaha amagambo, Imana icaha amadeni, Imana y'amahoro icaha icangiro. Imana igira ibyo icaha ku buzima bwa buri muntu wowe uri kutwumva cyangwa se wowe udukurikiye. Hanyuma rigakomeza ngo kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhera. Imana y'amahoro igira ibyo isinziriza guhera kandi igire n'iby'izuru. Imana isinziriza guhera ubukene nirangiza uzure gufata amafaranga. Imana isinziriza uburwayi nirangiza uguha ubuzima buzima. Imana isinziriza icangiro nirangiza itange igikundiro. Imana isinzirize kwambara ubusa nirangiza itange kwambara. Imana igira ibyo isinziriza guhera. Amen. Kandi Imana igira ibyo icaha ku buzima bwa buri muntu wowe uri kutwumva muri aka kanya. Kubera ko Imana iyo Imana isinzirije ikintu guhera ntago cyongera kuzuka. Amen. Haleluya. Hanyuma Imana igira ibyo isinziriza guhera kandi igira ibyo icaha turi hano wowe uri kutwumva cyangwa se wowe udukurikiye. Imana igira ibyo isinziriza guhera. Isinziriza guhera ikode, isinziriza guhera uburwayi, Imana isinziriza guhera ubukene, Imana isinziriza guhera icangiro, nirangiza nimara gusinziriza ibyo byose igire n'iby'izuru. Igira n'ibyo byose ku buzima bwa buri muntu wowe uri kutwumva. Imana nisinziriza uburwayi itanga ubuzima buzima. Kandi Imana y'amahoro nirangiza igira ibyo icaha ku buzima bwa buri muntu kubera ko ari Imana y'amahoro. Hanyuma nabwiraga buri muntu wowe udukurikiye cyangwa se wowe uri kutwumva ngo muri izi minsi wowe uri kutwumva hari karande zakubaye igihe kirekire Imana zisinzirize guhera.
ubuzima bwawe, kandi igira iby'Imana, igira iby'isinziriza guhera, kandi Imana igira iby'icaha. turi aha hantu, Imana ikomeze ibane natwe, kandi Imana ikomeze iganze ku buzima bwacu, kandi Imana ikomeze ibane natwe kubera ko ari Imana y'amahoro. Umwana wa Yayiro yari yasinziriye, hanyuma bazi ko yapfuye, hanyuma Imana y'amahoro irangije itanga imbusane, irangije iramuzura. Hanyuma nawe ibyo uri kubona byari byarapfuye, Imana y'amahoro yongera ibizure, ibihe ubuzima buzima kubera ko ari Imana y'amahoro. Hanyuma Imana y'amahoro igira ibyisinziriza guhera wowe udukurikiye, kandi Imana y'amahoro igire ibyicaha kubera ko ari Imana y'amahoro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Uri karame utubwiye ijambo ryiza pe. Yego. Ese umuntu aramutse ashaka ko mwasengana yagushakira ku yihe nimero? Nimero wamboneraho cyangwa se wampamagara ukambona ni 079 630 42 34 42. Yego. Nazisubiramo ni 079 630 34 42. Murakoze. Yego. Imana y'amahoro igira ibyisinziriza guhera ku buzima bwawe, kandi Imana y'amahoro igira ibyikangura byasinziriye ku buzima bwawe. Yego. Sawa, kandi nanone turashimira buri umwe wese wafashe uyu mwanya we, yego, agakurikirana iri jambo ry'Imana, agakurikirana ubu buhanuzi, agakurikirana uyu mwana w'Imana Olive Tuyisenge. Yego. Urimo amavuta, urimo imbaraga. Ikintu cyo nagusabira ku Mana nuko Imana yabasha kugutiza uburame, kandi ikabasha kukongerera amavuta muri rusange, ikabasha kukongerera uburinzi bwayo bukomeze bukugote, kugira ngo utazateshuka ku nshingano, utazava mu mwuka, utazava muri uwo murongo mwiza urimo. Kandi nanone ndagushimiye kuba ufata uyu mwanya wawe kaza kubatereka nganiriza ubwoko bw'Imana. Yego. Bahe amagambo yabafasha muri iyi minsi. Yego. Wumve ko uri umuntu w'agaciro kuri Hinduka Official. Yego. Turagukunda cyane pe. Murakoze. Nabonye abantu benshi ngo umuntu ibinyururu yabaye iminyururu. Yego. Imana wakongera ukarisubiramo iryo jambo, njye ntabwo ndi kubasha kuryumva neza cyane nk'uko Imana y'amahoro igira ibyisinziriza guhera ku buzima bwa buri muntu wowe uri kutwumva, kandi Imana igire n'ibyizura yongere ibihe ubuzima buzima, kubera ko Imana ije gusinziriza igasinziriza uburwayi yaguha ubuzima buzima. Imana ije gukuraho ubukene yaguha amafaranga. Imana ije gukuraho ikode yaguha inzu. Imana isinziriza guhera ikode nirangiza iguha inzu. Imana isinziriza guhera ubukene nirangiza iguha amafaranga. Imana isinzirize kubura akazi nirangiza Imana ibyutsa akazi ubuzima bwawe. Imana igira ibyicaha kandi igire n'ibyisinziriza guhera. Yego. Uri turagushimiye rero. Murakoze. Mbere yo gusoza wadusengera, gasengera buri umwe wese wumvishije ijambo, kandi namenyekanisha buri umwe wese wumvishije ijambo ko yabasha kwizera. Cyambere na mbere no kwizera. Utizeye nta cyahinduka. Kwizera kurarema, kwizera kurema ibitariho bikabaho, kwizera gutanga urubyaro, kwizera kuragabura, kwizera kurambika. Yego. Wadusengera? Kadusenge mu izina rya Yesu. Imana y'abera izegerwa n'abera, Imana ishoboye byose idashoboye kimwe, Imana idakangwa na biracitse, idasaza ngo yitwaza akabando. Hanyuma iyo tuba tuzi ko ukiza abarwayi utavura, ntago tuba twaragukurikiye. Iyo tuba tuzi ko wambika utagabura, ntago tuba twaragukurikiye. Ariko ijambo ryawe ryaravuze ngo tuzi neza yuko ushoboye byose, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ni koko muri aka kanya twakubwiraga nyaguhora ku ngoma, ngo ugire ibyo usinziriza guhera, hanyuma usinzirize guhera uburwayi, usinzirize guhera ubukene, usinzirize guhera icangiro, nurangiza utanga igikundiro kubera kuri Imana igira neza. Hari za karande wasinziriza guhera, hari ubukene wasinziriza guhera, maze nyaguhora ku ngoma warangiza ugatanga ubuzima buzima mu bantu bawe, warangiza ukagira hari ibyo ubyutsa kubera kuri Imana igira neza. Hanyuma twakubwiraga
ngo ugire ibyo usinziriza guhera, ugire ibyo urema ku buzima bwa buri muntu, kandi imitima ibabaye wongere uyihumure, kubera kuri Imana ishoboye byose, kubera ko tuzi ko ushoboye byose nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Niyo mpamvu twaguhamagaraga muri aka kanya ngo gucaha kwawe hagira ibyo ucaha ku buzima bwa buri muntu wese udukurikiye cyangwa se uri kutwumva, hagira ibyo usinziriza guhera, kubera kuri Imana ishoboye byose. Ngaho bana natwe kandi urengera ibyacu n'abacu, urengera abadukurikiye bose bumvishije iri jambo, kandi ugira ibyo uhindura ku buzima bwacu, kandi ugira impinduka utanga ku buzima bwa buri muntu wese ufite icyifuzo runaka. Ngaho komeza wumve gusenga kwacu. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Amen.